Mu kiganiro cyabanje twavuze ku rutonde rw'imitwe y'iterabwoba yazengereje benshi mu baturage batuye isi. Ku isonga rero hari umutwe wa ISIS cyangwa Islamic State wabaye inzozi mbi kuri benshi, akaba ari nawo tugiye kuvugaho uyu munsi. Mu bushakashatsi twakoze kuri uyu mutwe nagiye mbona benshi bibaza bati ni iki cyatumye havuka uyu mutwe wa ISIS, uvuka waje uzanye izihe ntego, ko bakunda kwatsa umuriro bazahagarikwa nande kandi ryari? Reka uyu munsi natwe dusubize ibyo bibazo byose n'ibindi wibaza kuri uyu mutwe wa ISIS cyangwa Islamic State. Umutwe wa Islamic State watangiye nk'akarere k'agace ka Al-Qaeda gaherereye muri Iraq, kitwaga Al-Qaeda in Iraq AK. Washinzwe rero na Abu Musab al-Zarqawi muri 2004 mu gihe cya nyuma cy'intambara ya Amerika n'Ubwongereza yakuyeho Saddam Hussein. Zarqawi yari umunya-Jordan wakomokaga ku bantu b'intagondwa z'Abasarfi kandi yanakundaga guhagarika Abasuni n'Abashia babanaga mu gihugu kimwe. Yatangije ibikorwa by'ubugome ndengakamere harimo kwiyahura, kwibasira abaturage n'ubwicanyi bushingiye ku madini by'umwihariko mu Bashia. Umutwe wa ISIS watangiye muri 1999 muri Jordani, washinzwe n'umunya-Jordani witwa Abu Musab al-Zarqawi nk'uko nabikubwiye haruguru. Yashinze rero umutwe wa Jamaat al-Tahrid wa Jihad ugamije kurwanya ubutegetsi bwa Kisilamu butari bushingiye ku mategeko akazi ya Sharia. Yaranzwe n'ubugome bukabije, akaba yaragiraga uruhare mu kwica, gutera ibisasu ndetse no kwibasira amadini atandukanye n'abasivile batabyumva kimwe. Muri 2004 al-Zarqawi yahisemo kwihuza na Al-Qaeda ya Osama bin Laden, yemeza kuyoboka ubuyobozi bwabo. Icyo gihe rero umutwe wahinduye izina witwa Al-Qaeda in Iraq cyangwa IQ. Nubwo rero bari bafitanye isano na Al-Qaeda, ubukana bwa IQ bwarenze igipimo bituma habaho kutumvikana hagati yabo. Zarqawi yibasiye cyane Abashia, abashinja cyane gukorana na leta z'Abanyaburayi na Amerika. Mu gihe Amerika yo yari yarafashe Iraq muri 2003, IQ yateje umutekano muke mu gihugu hose, itera ibisasu mu masoko, mu nsengero z'Abashia ndetse we no mu bantu bose bagerageza kunga ubumwe. Icyo gihe muri 2006 al-Zarqawi yarishwe n'igitero cy'indege za Amerika. Nyuma y'urupfu rwe umutwe wahise ushyiraho ubuyobozi bushya, ushyiraho izina rya Islamic State of Iraq cyangwa IC. Abu Bakr Baghdadi waranzwe n'ubwigenge n'ubushishozi yafashe ubuyobozi bwa IC muri 2010. Muri icyo gihe rero intambara yo muri Syria yari itangiye, maze IC ikohereza abarwanyi bayo muri Syria gufasha Abayisilamu barwanaga na Bashar al-Assad. Aha rero ni naho havukiye itsinda ryitwa Jabhat al-Nusra, ariko nyuma ya al-Baghdadi ahita batangariza ko bose bari ICC. Al-Qaeda ntiyabyishimiye kuko al-Baghdadi yashakaga gutegeka Jabhat al-Nusra, bituma al-Qaeda itangaza ko ICC ari igice cyayo kigenga. Mu kwezi kwa Kamena muri 2014 ICC yagabye igitero gikomeye ku mujyi wa Mosul muri Iraq, ifata intwaro zikomeye n'amafaranga menshi mu mabanki ya leta. Bironi nawe mwanya wa politike mu gisirikare wagaragaje imbaraga za ICC nyuma y'iki gitero. Al-Baghdadi yatangaje ko yashinze Kalifati y'Abayisilamu, Islamic Caliphate, yita Khalifa Ibrahim, asaba Abayisilamu bose b'isi yose ko bamwumvira. Ibi byantumye umutwe ushakirwa abarwanyi ku isi yose, hayi Burayi, Afurika, Aziya na Amerika, binyuze mu itangazamakuru rihambaye kuri internet. ICC yamenyekanye mu buryo bukomeye kubera ibikorwa by'ubugome ndengakamere, guca imitwe ku mugaragaro yabisakaza kuri internet, gufata abagore ku ngufu by'umwihariko abagore b'Abayezidi yafataga rero nk'inyamaswa, kugurisha abantu ku masoko nk'abagaragu ndetse no kwigisha abana bato kwica no kuba barwanyi. Ibitero by'iterabwoba hirya no hino ku isi birimo Paris muri 2015 aho abantu barenga 130 bishwe, Brussels, Istanbul, Baghdad n'ahandi. Guhitana abanyamahanga, abamisiyoneri n'abanyamakuru bose, ibi nibyo ICC yagiye ikora. Guhera muri 2016 ingabo za Amerika, Iraq, Syria ndetse n'abafatanyabikorwa bo mu Burayi batangiye gusenyera hamwe umugozi umwe, bagaba ibitero bikomeye kuri ICC, maze imijyi nka Mosul irafatwa muri 2017. Reka
muri Syria nayo irafatwa ihinduka Syrian Democratic Forces muri 2017. Muri 2019 ICC yari yambuye ibice byose yagenzuraga. Abubakar al-Baghdadi yaje kwiyahura muri 2019 ubwo ingabo za Amerika zari zimwegereye mu majyaruguru ya Syria. Nubwo rero ICC yatsinzwe ku butaka ntiyacitse burundu, yatangiye gukorera mu buryo bwa underground igakoresha amatsinda mato mato hirya no hino. ICK, Islamic State Khorasan, ishami rya ICC muri Afghanistan na Pakistan ryagize uruhare mu bitero bikomeye nk'igitero cyo ku kibuga cy'indege i Kabul muri 2021 guhitana abataliyani n'abaturage. ISWA, Islamic State West Africa, rero naryo ikaba ari ishami rya ICC rikorera muri Afurika, rikorera rero muri Nigeria, ryaturutse kuri Boko Haram rigaba ibitero ku basivili no ku basirikare. ICGS, Islamic State Great Sahara, rikorera mu bihugu nka Mali, Niger na Burkina Faso, ryibasiye cyane abaturage n'ingabo za Loni. ISCAP, Islamic State Central African Province, rikorera muri DRC ndetse no muri Mozambique, aho bica abaturage babasanze mu nsengero, amasoko n'amazu. Mu bayobozi rero benshi bayoboye ICC harimo nk'uwitwa Abu Musab al-Zarqawi, ariwe nawe wanashinze uyu mutwe muri 2006. Abubakar al-Baghdadi nawe yishwe muri 2019 ariko nawe yayoboye uyu mutwe. Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurashi nawe yishwe muri 2022. Abu al-Hussein al-Qurashi nawe waje nyuma, nawe rero bivuga ko yishwe. Umuyobozi mushya rero ntiyatangajwe ku mugaragaro, ariko ICC baritangaza ubuyobozi bushya nyuma y'ishwa ryushize. Mu bitero bikomeye byakozwe na ICC ku isi harimo nk'igitero cy'i Paris mu Bufaransa ku itariki ya 16 Ugushyingo muri 2015. Iki nicyo gitero kigereranywa nk'igitero cya ICC cyahitanye abantu benshi Burayi. Abantu 130 barishwe, abandi barenga 400 barakomereka. Abiyahuzi rero bitwaje imbunda ndetse na za bombe bateye ahantu hatandukanye. Stade de France hari umupira wa gicuti wahuzaga Ubufaransa n'Ubudage. Bataclan ahaberaga igitaramo, restaurant n'utubyiniro twinshi. ICC yahise ibyiyemerera ivuga ko ari igihano ku Bufaransa kubera kwivanga mu ntambara ya Syria. Igitero cy'i Brussels mu Bubiligi ku itariki ya 22 Werurwe muri 2016, abiyahuzi biturikirije ibisasu ku kibuga cy'indege cya Zaventem mu buryo bwa metro. Abantu 32 barishwe, benshi barakomereka. Abo barwanyi rero bari bafite aho bahuriye n'abateye Paris. Ikindi rero ni igitero cyabaye Istanbul muri Turukiya muri 2016 nanone. Igitero cyo ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Ataturk, abantu 45 barapfuye, abarenze 230 barakomereka. Cyakozwe rero n'abarwanyi ba ICC bifashishije imbunda n'ibisasu byikorewe ku mubiri. Ihandi rero ni igitero cyabaye Baghdad muri Iraq nanone muri 2016. Igisasu rero cyaturikiye mu isoko ry'abantu benshi kigahitana abarenga 300 bose. Iki rero ni kimwe mu bitero by'iterabwoba bikomeye mu mateka ya Iraq. Ahandi rero Islamic State yakoze akantu ni muri Kabul muri Afghanistan muri 2021. Mu gihe Amerika yari ivana ingabo zayo muri Afghanistan, igitero cya ICC cyahitanye abasivile barenga 170 n'abasirikare b'abanyamerika 13 ku kibuga cy'indege. Iki rero nicyo cyatumye isi yose yongera kubona ko imbaraga za ICC zikiri muri ako karere. Ahandi rero ni muri Mozambique, DRC ndetse na Uganda muri 2020. ESCAP, ishami rya ICC muri Afurika yo hagati, ryagize uruhare mu bitero byinshi mu gutwika insengero n'amasoko muri DRC, gufata umujyi wa Palma muri Mozambique muri 2021 n'igitero cya bombi Kampala muri 2021. Ku isi yose rero yahagurukiye kurwanya ICC harimo coalition mpuzamahanga, inama y'ibihugu 80. Muri 2014 hashinzwe ihuriro ry'ibihugu byinshi byitwa Coalition to Defeat ICC, ririmo Amerika, Ubufaransa, Ubudage, Canada, Australia, Saudi Arabia ndetse n'ibindi bihugu byinshi byo mu burasirazuba bwo hagati. Iri ni ihuriro rero ryafashije mu kugaba ibitero by'indege kuri za base za ICC, gutoza ingabo za Iraq na Syria SANDF, gufata abarwanyi, kubahata ibibazo no gufunga imiyoboro ya internet bakoresha. Ingabo z'igihugu muri Iraq na Syria, Iraq ikaba ifite ingabo nyinshi zafashijwe n'abarwanyi b'abashia n'abakurikiye Irani. Abakurikiye umutwe wa Syria Democratic Forces bagabye abakurudi bagize uruhare runini mu gufata Reka, umurwa mukuru wa ICC.
gufunga imiyoboro y'itumanaho n'imbuga nkoranyambaga aho Twitter, YouTube, Telegram n'izindi mbuga nkoranyambaga zakajije umutekano zifunga konti za ICC buri munsi. Imitwe ihuza amakuru ku rwego mpuzamahanga nka Interpol na Airpol yafashijwe na FBI na CIA mu gukurikirana abashinjwa ibikorwa byo kubashyigikira. Ibihugu rero byagiye bifata abarwanyi ba ICC basubiye iwabo bikabakatira ibihano. Abagore n'abana babo benshi baracyari ku nkumbi nka Al-Hol Camp muri Syria bashinjwa kugira uruhare cyangwa gushyigikira intambara za ICC. Nubwo ICC yambuwe ubutaka ntiracika burundu, aho bakiri bafite imbaraga. Sahel muri Mali, Burkina Faso na Niger, ICGS ikomeje kwica abaturage no gusenya ingabo za leta. Mozambique, DRC, ICC yapiga ibitero ku nsengero n'amazu y'abaturage. Muri Afghanistan, ICC ikomeje kwibasira abasivili n'abatalibani. Kuri internet naho biracyakoresha imbuga nkoranyambaga zibanga n'imbuga mpuzamahanga mu gushishikariza ibitero. Mu ntego nshya rero bafite ngo harimo gukora ibitero bito bigamije gukurura umutima w'urubyiruko no gusakaza imyumvire ya jihad ku isi, kwigarurira utundi duce twananiwe kugenzurwa n'ubutegetsi nka Sahel, Syria y'amajyaruguru n'uduce twa Pakistan. ICC ni umutwe wateje icyorezo cy'ubugome n'iterabwoba ku isi yose. Nubwo rero yatsinzwe ku butaka gusa yakomeje kuba ikibazo gikomeye gishobora gusubira hejuru igihe icyo ari cyo cyose. Kurwanya ICC bisaba ubufatanye buhoraho mu bya gisirikare, imyumvire, ikoranabuhanga n'ubutabera. ICC rero ukaba umutwe w'iterabwoba wateje akaga ku isi yose, wifashishije imbaraga za gisirikare, propaganda ya internet n'ubugome budasanzwe. Nubwo watakaje ubutaka n'imbaraga nk'igihugu kiyoboraga, wagumye mu matsinda y'inkoramaraso hirya no hino, kugira uruhare mu bitero byo kwituritsa aho bihishe. Umutekano ku isi yose ukaba ukomeje guhungabanywa n'amatsinda yawo yitandukanyije, kandi hanashyizweho imbaraga mpuzamahanga mu kuyahashya.